lips. Oh, okey dah. Okay, let's go guys ya. Kita reaction. Asyik-asyik reaction je guys. Tak apa, kita reaction je. Suka-suka saja guys ya. Kita reaction untuk official teaser Garuda di Dadaku guys ya. Ini antara animasi Indonesia guys ya, yang boleh katakan best. I really like it. Dan aku dah mula dah guys, nak mula buat video reaction. Jadi jom kita, ya, tanpa masa, jom let's go. Sebelum tu jangan lupa like, share and subscribe this video. Hopefully ramai lagi yang akan tengok guys ya. Dan jangan lupa guys support untuk Garuda di Dadaku. Okay, yang kira 1, 2, 3 and play. Training, cepat jago. Training. Oh, this, aku suka guys grafik macam ni. The best. Wow, macam Blue Lock lah, macam Blue Lock sikit. This is 3D, that's good. Garuda guys, Garuda. Oh, oh, they all legend guys. Ni semua legend player-player Indonesia guys. Okay. Ada Bambang Pamungkas tak? Oh, dia macam kuasa guys, kuasa. Okay, dia tengah untuk meraih impian dia menjadi player bola sepak terbaik di dunia. Okay. Oh. Sorry. Are you okay? What do you think? It's so easy, just kick straight. How can you not do it? Nampak guys. Garuda di Dadaku 2026. Tak tahu guys tariknya bila, tapi memang betul-betul I really like it guys. Aku harap ramai orang-orang Indonesia akan tengok untuk Garuda di Dadaku. Sebab aku tengok memang macam, yeah, it's a football man. Memang kita tahu sepak bola, football memang sukan yang diminati oleh rakyat Indonesia sendiri. Dan yeah, really like it sebab dia dapat kuasa daripada Garuda guys ya, untuk menjadi player terbaik. Dan all legend, okay, legend timnas Indonesia sendiri ada kuasa Garuda tu sendiri. Jadi guys, fan-fan Indonesia, komen guys dalam video ni, suka ke tidak. Kalau saya nak video reaction lagi, komen dalam video ni, okay. Sebenarnya saya just reaction santai je kan, tak ada macam, ya, something like that. Tapi apapun, thank you for watching my reaction trailer, okay. Aku ada bola gol, jangan ragukan. Sampai akhir tak kenal lelah, buktikan skill tak terbantahkan. Jadilah bintang malam ini.